Ngwino dukora ibyo dukora. Ngwino ufite ubwoba nkaho nagukoye. Ntabwo nagukoye. Sheri ngwino se. Mvuge kangahe kugira ngo unyumve. Waje tukajya mu gitanda. Ngwino. Umwana zanjye murazinsubiza. Ngwino tujye mu gitanda. Ngwino. Aho navugiye ntabwo urimo kunyumva. Mfite ubwoba. Ngwino. Nabona kanoni kibade. Ubwoba se ndagutwara. Ukubona hano mu cyumba hari igisimba kirimo. Kuri kuza ugahagarara jya mu gitanda. Jya mu gitanda ukore n'ibyo ngibyo. Ureba iki? Nicyo ushaka kureba? Akira reba. Aho navugiye ntabwo urimo kunyumva. Mfite ubwoba. Nuko byagenze. Ibyo byonyine bigatuma uturugo utaranarushyikamo. Iyaba ari we waruharuka rero. Reka nkwereke umuhungu wanjye ndamwizeye. Niyo mpamvu nabaye pari. Reka muhamagare kugira ngo making sure ko ibyo umbwira ari ukuri. Turabamenyesha kubana natwe muri Great House Guest. Nimuze tubane tubafata neza. Reka tubatambagize tubere kuko iwacu hateye. Aha ni kuri reception. Ukeneye ibisobanuro uraca kuri reception. Twakomeje n'icyo kunywa. Reka rero tubereke kandi naho kuzama. Aho umuntu aruhukira ananiwe, hari amadushe asa neza, murabona ko harateguye, haratuje, wahakorera akazi kawe, waharuhukira igihe kinini, internet, wifi na breakfast, ibyo birahari, ntugire ikibazo. Turabakunda, mukomeze mutugane. Shalom shalom, mwari kumwe na Billionaire Fideli ku munsi w'igitangaza TV. Ibindi wakenera utubaze, turabakunda. Shalom.